Isna alhoza. Yona aloke bushi ikonye kilono nyum alhoza krak se jenshani. Isna na alhoza desha yuye no ya chipi kaluvae. Kumsina binye nya chipi kaluvae. Achipi kalmona ba kungwalo muge. Ibu kungwalo ngi achipi kalmasa ke isna nyum na todo sha yuye you are righteous. Nyum ya chipi kaluvae. Ngudom na kumsigino nyum axinemi ke la nyum axinemi ke e bana ba dina ko ke o shlan gras kumsangi to. Dina lo nyekela dia humility. E wono akko ke o shirju do ishiri tim kumsula. It falls humility ke manje. One religious humility. Kono nyum no nyum ya chipi kalvai. When we say we are righteous, nyum ye Jesus Christo cross to zanje. We are proclaiming the power of the cross of Jesus Christ. It's an insult to the cross. The cross Jesus Christ to cross payment. It's an insult to the cross. That Jesus Christ cross Kushana Jesus Christo cross pitanga ibi pena baye. Jisuna pau cross lana pana akne jume kum tsu pana paj besu love tsu puti tuno nya akne nge ibagu ye la ya chibi kuge bange. We you is like kumsinye self-righteous ibagu ye Ilki ikum lalana ilki ikum la pipivigyo. Ilki ikum lalana nya achipi shibabi ikum sugyo. Betananyo. Self-righteous. Nya amiktoge. Nya akum la achipi no nalo na chenge. Nya lo kutu ko chenge. Nya kirin chenge. Epiti mo self-righteous ke banye. Nya aloe epiti mo self-righteous ke banye. Janla. Ike self-righteousness. Ay kya ikum lalana achipi kalugyo kusagyo ye. Before crossly disqualified, after crossly disqualified. Nyak nyam bo nyak chipshanye. If you cross zuri disqualified. Cross theory disqualified. Nye. Igebu cross theory nya aknyam ke e bana bata te disqualified. Voilà. Nyu hibo ora takit masayine cross zu Jesus Christo na timpizu Jesus Christo na tiveki tu message ketabage. Jesus Christo na timbilo farasim laki no askakan laki achinegler ba kinshai. Igala farasim na henye hubo to kumovae. La nye chiksa jesu chenye nye fasting chenye nye toka kumtsla kumla kizimla chenye. Ho tax collector askakawe nya khnemge. Nya khnemge. Cross zuye nya khnemge nye tom la kimge be true humility. Te kutona ko jira shi. Igebu ko askakaw na akirin shi ko Jesus Christo na tivege tuna bana nya khnemge bana ba te Achipi mo. Timna kumsikie ni atsam ka nyunga khnya pitanaga nyunga tomna na pitanaga pite kumgo kasha inge mo kumgo mo ge te cross pitange. Ige akibun khalla 끔찍나 고도 아예 가끔씩 길리면 죽여 또가 끔찍 내가 죽여 크로스는 게 뭐 비슷한 나게 중이야 네 갈리션 미 아케도 기니 아좀구로 갈리션 미 아케도 기니 아좀구로 배우에 니에 크리스토고로야 다바이 금주네비 니에 크리스토고로야 다바이 예 이로로 하규에 니 모바이 이게 뭐 크리스토노 일로로 가네. 이태희 이노 아실로 하규에 아우호무 쿠노 이키메노 이레무노 반비츠레게노 파고로 아크풀베초 가네. 이다니시 무슨 예? 바이블에 배우노 니에 크리스토고로야 다카바이 너네 예수 그리스도 크로스로 지게라 너네 예수 그리스도 이렇게 도망가 봐야 돼 너한테 홍보는 불라 뭐겠죠
이게 너는 예수 그리스도 크로스로 주게라 너게 예수로 예다 카바게 올리키 오기 툴라나 바에 지나치게 만게 바이블에 비교노 니게 예수 그리스도로 예다 카바에 이때 이나 하이고 니 kumovae 이시 이시 금스님 이때 이나 하이고 니 kumovae 좀 그리스도로 아니에 이게 이시 만게 노노 냐хнем 게 바나바 you are making Jesus a sinner 너는 예수 그리스도를 뺏어 아хнем 고려해야 되니 그거 바이블에 비교노 니 예수 그리스도로 예다 카바에 너는 예수 그리스도 크로스 풀본 아가나 바에 대고 부모는 아хнем 게 너는 그 비샴별로 이게 너는 그쪽저는 니 그분 게 부르테바게 니 예수 그리스도 뺏어 이웃실바게 다가나 바에 너 예수 그리스도 크로스로 너가 예다 카바게 비 너가 디플마사 이분 예수 그리스도의 대원으로 아니에 이분 너 디금슬마사 이분 너는 교배한게너 너 디보 가베스 예수 그리스도 프로클레임 창기 비디마사 너는 야хнем 게 바나바데 예수 가베스 아хнем 골라기 왜 바이블에 바이구에 아크플 데초 니 예수 그리스도 골라카냐 아크플 데초 고노 니 부르케바게너 일롤로 알호웅 김타게 니 예수 그리스도 골라나키 실바이 니 예수 그리스도 골라나키 실바이 방게니 무스타키 무슨 예 예수 그리스도 골라나키 실바이 이시 방게게 일케이나 이파실로 주고 애니 예수 틀라모노가 라 애니 예수 골라기 뇽 타노가 바 로다크진 카자 방게 바이블에 바이구노 아키뉴 코린티안 마게도 궁화도 스네 바이구노 we walk by faith not by sight dimkwalana enye punik teregara ye kuregelam thapunye jisilo la kunye thulawa dana bata pala sabai dimkhono mo ilola hu dimjagu bo dimkhono me thumlage ye we cannot even feel jisilo la gu mo dimjagu bo feeling la nam ye de bo itingu moge 바이블에 바이에 we walk by faith not by sight 이툴게 가고 뭐 네 물게 가고 뭐 이게 아크플 대초노 아크플 대초노 바이에 이빈 나게도 척하게 아주 라키르게 되듯이 아크플이에 꿈을 가지고 팀에 안 붙자기 불교 완전 제 꿈을 들어보면 안 붙자기 실로 안 붙자기 불교 완전 알로 사실 무사하게라 몸이 고치게라 몸이 그치게라 라 이로라 예수 그리스도 아니에요 이로라 후김 태니 이비 불 규지 보여고나 기적이네 히모 불 나게 없는 용이야 마켓라 오피스라 라 마에 기니기샤노 마에 이 꼬이키라 용이야 예수 그리스도 니 크게 좀 예게 별랑 뭐게 많이 because we do not see Jesus in us 니 클은 예 예수 이로라 니 비는 불라 뭐게 니 예수 보가 같이 비엘라 뭐게 많이 라 아투 코린티안 미 아케도 주어 아주 지르진네 발견은 아투 코린티안 미 아케도 주어 아주 지르진 but he who is joined to the Lord is one spirit with him 코노 예수 그리스도가 그 카바게나 바에 예수 그리스도가 아우라 키시바바니 준예 he who is joined to the Lord 코노 예수 그리스도가 키멜바게나 코노 예수 그리스도가 그 칼바게나 किसपुन्य जिसु क्रिस्टोला किमेन नंग्या किसपुन्य जिसु क्रिस्टोला खाल नंग्या इशिल विवेके दोय गलेशियन माके तो किन्या रम कुन विवेके दोय निये क्रिस्टोला ने यदाबाय जिसु क्रिस्टो नो क्रॉस न थिगु या जिसु क्रिस्टो ए पाशिपुति बबु निशिपुतिगे इगिगे जिसु क्रिस्टोला यदाबाय इबागु किकिया निये के जिसु क्रिस्टोला जोइन सिबागे इगे तिम कोनो निये जिसु क्रिस्टोला क्रॉस न यदा खाबाय इबि प्लान게나 Timtiboye awulono Jesus Christos as nakishmai. We are one spirit with Jesus. We are one spirit with him. Niwa Jesus Christo ola awula kishmai emaniwe. Jesus cross na yung kabangene. Jesus ro kal beguye, Jesus ro kimel beguye. Cross na ge. Tonok ila alugudu jeguye. Jesus cross juge ola gela. Jesus cross le da ba gudi jigelo. Noge Jesus ola kabe ame bit bujulo ban. Noge Jesus ola kabe anke ibit bujulo ban ibit. 애용에 이게 난이 이거는 앞고 놓고 할때 아우 그시 할때 아예 별데 나 일할때 아직 그냥 지 이거를 가지고 싶어 팀을 가까사냐 그쪽 그 불리에 해라지네 예 갈리시안 미아케도 기냐고 좀 꿀라킬라 갈리시안 미아케도 기냐고 좀 꿀라킬라 바이구노 니에 아우호 그부 기니 빼베 뭐이 빼베 아모이
Semia alho begini itu sama gini. Gue begini caranya. Bible na ku benya. Lah, Bible na dia grace alho gue begini kilem lai. Gue wano alho gue begini kilem na baya. Tibo kike nya alho ya zaki kilana nya chipi kalbasa nyike. Yesu Kristo na tivegi wa kinjika na tiwa banjo. Galatians na kedo kinja kula kine bagi wa. Au nya alho gue begini taya moy. Gue wa ayeza becho Achipi kalpaki kaye. Kristo ya akinjika no tiwa. Yesu Kristo no konstativiki akikika ba banjo. Ije we. Yung alho gue begini bana ba tin to mona. Ipoke grace preacher ke. Prosperity gospel kisahnya. Lah, tiba kaya prosperity gospel kisahnya. Nhưng mà biblical Bible cũng đánh lại tiba kisahnya. Vậy, nhưng sự thật cầm suy nhẹ. Allahu kupukin hipo betrono allahu no prosperity nhưng tiba cái prosperity gospel cái nyonya ni tiba ila clarify sih sebenarnya. Prosperity gospel apa? Bible apa? Jesus Kristo no ni kamu apa na aku mau sih begitu. He became poor so that I can become rich. I게 tipo bagu kinim shibe benge kinikul shibe benge bagu ya ayer kala ame kusho like ayer kala ame kusho comes to the most expensive car in the world ya Rolls Royce bu benge like he drop tail bu car like ngana ige tipo price juga lah ya 30 million aman $30 million. I게 ta ini Indian money la Indian currency la convert juga lah ya isi baru ya 257 crores 37 lakhs 66,000. Mamil sama ya. I게 na ini hipo bagu ya prosperity gospel bagu ya. Ayah kalau ambil car lah, tiba bikin lagi, kemudian lah lagi, itu udah fancy house lah gitu, tiba berapa? Tiba berapa ke? Ni timna alok salon ya prosperity gospel ke, tiba kaya prosperity kecaya kau je si banyak ni, tiba clarify saja lah. Wait, timna piu mau ni, ikan nona hazard cerita apa lo, kau lagi sedang ya bagai, tiba kau scam gospel ke. Nong menyung kau prosperity gospel. Gospel preacher ko ke, prosperity preacher ko ke below. Again, the prosperity that we preach is a biblical prosperity. Tibo kem tumshe tibo ke cho. Ini suco sa bengine simna awu kupuki tibo hasa mo ke. Again, Bible na very strongly by you ya, nya awu kupuki peda mo. Ko emu na awu wala chipi kaluvae awu kupuki ni hewoi. Ina awu kupuki ni gospel na ho begini kirana baye nyeri ki yu Achipi ka gulo na ho kis na Achipi kaluma ya sakike Jesus Kristo na tiveki akikana tiwa ni webo zak shiri itima sa ta yu ona koto shiri muslani shas cho de bolo atu johana ke to bidi avo church dele bagu ye because as he is sim Bible la kitla ye pin ba ngine ngede shak to Bible ye nya gu ye alo Achipi shiri tep depart na ngi binya ka shiri kenge igemu ovegu Bible la ovegu Bible ko la nyung shi kimri ke oleki la tibo sim Bible ng English Bible kimri yo la Achipi shiri tibo itola mo ge nge ile atu jona ka bidi azo church ne bagu ye because as he is the last sentence la ye because as he is Jesus Kristo no itehi ajutoi so are we in this world. Yung takik musunya. Nye boye New Living Translation, KJV, NKJV, Amplified, Young Living Translation, American Standard Version, New American Standard Version. Pila nya research mo bangine. Igele Bible le bagu because as he is bagu ye ite bangye. Kimem bu grammar kikne bine baye because as he is ite jisno kutoya ngene ite. As Jesus was, apana ba dekha jisna yiri bola age bola kilo toy. Gemi te Bible le bagu ye as Jesus is ite Jesus Kristo no kutoya angena so are we after we die and go to heaven so are we in this world. Bujane mo Jesus Kristo no kutoy ite igena yiri ite ayidi bola na Jesus toy wa. If Jesus is righteous, so are we.
Justru Achipi, justru akhirnya kah? Justru Achipi ngomong kah? Justru righteous ke ipi nonoti itilu nonoti pulaga ye. So are you? Not itu justru itu bagi. Jesus is not bound in any addiction. Justru Kristo ye aku kecerah, mom addiction lompat cerah pemam. Ini popular ya. If you believe that Jesus is in you, like you become like Jesus. Nono Jisu kula kadanya di pulagana apa ya? Jisu no kutoy angelo no kito anye. Don't know if anyone is struggling or battling addiction. Ite YouTube video no dragim kovla penge. Salanya gusuhil uksa addiction mom bondage kamla agena apa ya? Nono kutro no Jisu Kristo pulagana apa ya? You must begin to believe that as Jesus is, so am I. Jisu na bondage la kahai ipi kito, nika bondage la kahai ipi pulo banya. Jisu ak sakala ngamo yo no nika ak sakala ngamo. Kilem enya gabza ngem shilamo. Enya ina kemenya gabza ngem nya khilamo. Ipi pagara baya, you are empowering Satan. Igam ini ki kwe agnamo ina kwe agnamo. Keep on confessing Jesus. As Jesus is, so am I. Jisu toy, niki Jisu toy ke. Isin pilma saya banya. Tim kutom nak segi ya, ina utlaki khevel kamlawa. Idagi iring tu haftal, idagi ni khabagi haftal ki dunia tu ide cilo wa. Idagi gamsa ba, idagi kekwe. Ike doa na ni kelamu ke ipi tim kutom nak segi. Igam no nak segi tu okcil na ipi kelo ba. Ni kong Bible na pikyu ya. No Jisu toy ba, no Jisu okja pipi shiba bengi ono. Nono tishi kumsagana baye, you are being deceived. Satan no pishkanya. Kutro Bible declare by you. Nono Jesus Christ. If you believe in the finished work of Christ, you become like Jesus. So when you begin to understand and believe, nono kora Jesus Christ toy, niga Jesus Christ toy why? If nono pulu wengi na, noya akhnya kecakati poko kem tu show tol binage. Ikan yung matipo pulu masa ke bangge. No matter how many times we fail, keep on believing, keep on confessing that as Jesus is, so am I. Yeah, Jesus to iba gebi. Teach, confess, declare, confess masage. Ino tola mo ge ono surrender shwegi mo ye manye. Bible le bikiwe jam sakyo to bidi ado tsinene bikiwe. Resist the devil, and he will flee. Bible nyung Bible pulana ba tige so. Bible na bikiwe resist. No ne ke kwana shula. Ina koi tayo nyo tom lawa gebi no. Put hold as Jesus is, so am I. Jesus Christ kemiye kita chitoi ke no condemn sa mo na siya. No tola mo no tama chu no mo eba mo na siya. La ayi klem gena ba ye nyung ye no ku tuye giginya thale mo eba na yem al ho ye to na lo ku begini ke kan na siya. Al ho to the gospel ibo gabes al ho grace al ho ku begini gabes ke sai bu ye hi ho no na siya. No ne ki khwa iri ito osni khekte osni chilekte la. O phela mo ge. Jam Bible ni shkai ku ye kusla banya. Enye ilki you condemn shwe bu vela ba mo chikem. Resist the devil. Satan jo chilo ban shwe. Resist the devil ba ti hu zumoi be pitolo ku ge na shi ang shi gi la. Agi bo ba hu bu ye la kila Satan chene e bi bo ba mo na shwe. Igam resist the devil ba ku ye Satan kem la ni khasle ni ta la pe ji kem tsna ni sa sa ag shi gi bo. Resist the devil tipo mujo chile le lo ba. Galatians make it puga zo nakila. Egona as a powerful, egona very powerful passage kula Galatians make it puga zo nakila ba yuwe. It is for freedom Christ has set us free. Amangine. Kristo no nyung bes ilai yulo ku ko phebai. Nyung bela khje sha ben yo no nyung ku ko phebai e ba moi. Igem nyung bela khje so khasi de ben ye no nyung ku ko phebai. Igemu toy putolo bangye. Bible na bagyo. Igemu toy putolo. Ene itagi axinemi ko khas khapu kevilou. Do not be entangled again in the yoke of slavery. No axem moe. No axem moe. No transem moe. Yeah. Satan no lo tuela ba tuela. Satan no lo tuela ba tuela.
来，我才等家很kumovae，一个木耶一天有顾客回来，当我个公司 repent 白个月，你个公司给了喽，白个红的白年，我那个不是你滋味，当我个我说不可不，你我根怎么说起来的喽？就是可是到 freedom， 你说到了个不个不个不是你滋味个，当我用耶。Kilemu akahela idechilo kitheve epi ele nyungo Galatian makedo pumu ajola kile piku itulanya. Don't stop saying you are a sinner. No ya khnem ge bipikelo. Jesus Christo cross pul mo gem kono nya khnem ge e bana ba ge yalo. Nye ya khnem apiki ge. Igem Jesus Christo pul jegemi people who believe in the finished work of Christ, Jesus Christ no cross no like you should have taken a pull checking for Niye axinemi kumovae if you pull low. When you axinemi gave kevilou and ye. Ashakashin jagine atala comes up like ye. Matata give you a kedo, chigini out of shit never, Kunemu or show Achipi high, Pigebushina, Niye kumovae, Pigebushinam at Salona Kimchina never. No cool begin not to go or show judgment. No, Yahnim get Ebanabaya, Achnev me active reactive. No, yet Jesus Christopher Achipi kaluvae get Ebanabaya, or Tadeton or Kakabin get no Jesus Christopher no Achipi kaluvae no Kakabina. Nye, it's been stand on God's righteousness and become righteous. Jesus Christo Achipi kaluvae, Allah put hope, Achipi kaluvae. Not your self-righteousness. Niye baptize lagi, niye alopur centono, niye kalau kau tak jirin sini, niye fasting kacau, niye lugu tak jirin sini, nyak nak jirin nak sini, tipu loput hoga lawanya, no tipu loput hoga apa ya, kalau yang no ikut nak, kurengu iseli na bivege tu, Galatian macam tu kini agam ku lagi na bivege tu, no tipu loput hoga apa ya, Jesus Kristus lo yang tu bivege aja kita, cuy, itu bicaranya. If you say you are a sinner, you are. No, nya khnem ge e bana ba ya, no khnem. Asai bo uno bakta gi akum to ta ki bo ka bisu ku ko pelben ne. Ishi ni ko long ko ha kimi ku YouTube ve chono ite jwari na kuto no junam. Inong belo ko pelben yo no ibri ma ke do ta che. Ajo checking in Spanish. Hebrews chapter 8 verse 12 in Spanish. I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawlessness deeds, I will remember no more. Like, ina panong Achipi kam lagi, panong hinya, panong no ayaza hebdegu, kem selo, ina panong kipu kinetnya. Like, eno nyekle mo panong hinya kem sechil mai. I will remember your sins no more. Apa ni? Yo khnya kem slabe, nye khnya kem slabe. Igam no pul jegi lo ye. O khnya kem kem slabe ta. Nyung Achipi shunne.